Lalela, sengumfundisi ekhaya bekunesonto bathi bengibaleka esontweni bangibiza amabaleka cause ngenza something e-college uzoyithola kanjani ngayithola ngihlele ekhoneni sengi-role model yothisha babengibhaqa bantwana esikoleni uxolo nkosi yami yase ngikhohlwa ukubingelela phela i-respect isakhona unambezo wadilithek angazi ngizomchasa kanjani mangibona ikipa igigithek yes ngikhulele ezayona but somehow ngasindiseka and angikhulumi kakhulu imessage ngibhala esikipini intombazane eyihate umfundisi wibrush efikini ngomkaka ngamabhazi ngeke ngithole ngisho i-free bill unga-acta ngathi u-rich ko-Facebook thina sazo-Bill Gates udidiswa ukuthi intshebe ngiyayisula mfanana ngizokushaya phantshi umlomo udumbe kube ngathi owakhaba nja bamba la usukhulile now asekuhlaza da come and test me and bring water cause ngiyababa ha yibo umadolo manisi kwakhona opalisi musukhulumela ebusweni ngizwe istamgoko my king ayikhona niphashile ngigcwele okadola abaningi ntwana imovie saqala sothenga opopcorn abaningi ngisho ilegend mina sani ngiphendula ivukani angithi ngiphethe ushukela so ngiyayincelisa intuthwane ngayidayisa imoto eyelo sengifuna ukuthenga ibhukari yazi lo 100 bars mncane ngathi umsebenzi weyinkukhwane nokwanda ngasabhetlist nina ngithelana ngamathe eniyayokoza nina nithefelana ngamathe yazi ngaphakathi kwi-industry ngikhiphelana phandle and if you think I'm talking to you yes ngitinyelana nawe it's funny babe ngizonda sengibathengela ama-cross basakhuluma ukusutha ngithi asegcwele amabho nalesi silima sakamasho sathi asenza ingoma kanti ungibiza kwi-distrack udisa le bar yakamngoma to be honest mfana nama ngazi kwenzakalani but what important I know sengiyakwazi ukwenza imali inkinga lezi zamanje sayithanda ukudegrade amajida ngisebenze kakhulu ukuthi ungakunika i-guide no-beat wena busted wentombazane usuphenduka i-group awusasithanda istayila sami ngoba nakho sengumrudi ucathi bengizokuthengela ngani le y'ngubo zakaguji noma bengizoyithenga ngamazwi engizowasho ngogunde bengilusa ujamludi hhayi inkomo uyiphethe sisi and izenzela nokudla shuthi i-photosynthesis shuthi besingawenza umndeni ngoba ikhono liphiwe mina okay umnazaretha ngukhumule epostoli siyenini ngiyadlalwa entombazane akungichama ukugqoka ikhindi njengoba ungivezela othi ubhobho soyivusa kanjani le mizi qhubekani lapho nihlele isikhwele sami sonigobisa be careful muthatha ihag intshebe yami izokugcolisa funa kufundisa i-rap go to school my king ucela bakufundisa i-math uzoba good times 3 you know these 100 bars it produced by me anifuna ukuyiqasha ighost niyongibukha ngifeel and everybody know that umadolo inkinga egasi and inqwaba isime ngami kudondolo siregas umelene wena man yeah ifosholo likhiphe gas you know the ghost you just and ostrolo pick the cars intenhle ukubona ama-rappers emzansi esenza njengami bengibhalisa i-open mic ngingabizwa ngithi nginebhadi bengibanga inkunzi sinikele edongweni iphethe igani kanti unkulunkulu ngikhandela ama-lyrics futhi anevar I respect my partner I used to post the content I'm emphasizing this cause I used to read some comments okay before I even think to solve that where's your mind when abhala kancane nenkulu i-forehead isingisi ngiyasithanda ngifuna kuthiwa ngifundile nentshebe ngiyayifaka ngifuna kuthiwa ngigugile mangakafiki kwi-event shuthi ngiphuzile I'm grateful for being a past inhlupheko ngidlulile bafana nisebancane ufuna i-challenge ba-prepared awubenza nosimamani ikhanda lendoda yaza li-relax ngithi mina intaliyani urongo never pretend udumo kwesikhashana ngiyazwa kuthenga ubeyond repair inzondo ebheka kumina igama lami emabelibiza ngeke kodwa bakhave dakalani ngayidifitha bazophuza nongazi babalazi ngizobakhipha cause now everything is sharp ganda ngiyabanyisa wawukuphi wena mani ngisagijima e-Betsend ngirepha ngize ngikhashe imthambo bengakathi get set asithathi ima-chance la akuwona u-Betway ulokhu rap uget i-beat man your bloody black sam ukhabazela impela kodwa uwack my man aswenkila siyarepha when uwack times 10 ufuna senze ingoma let's ucash past yet ingane ngeke idla ama-punchline I'm back my friend yazi ukubhala lo 100 bars ungithathe few hours angikudla 7 colors ngidla only 2 colors lamabhazi ngiwakhiphela ukuthi ngithenga ama-pampas hayi ngoba ngiforce i-industry my nigga sengiphakathi get out muwork iphakwami zongifosela la icakwami mungizela ngobuso ngiyakwazi ukushintsha ngibe ngustanise ungisabisa ngotrapine sangakushange uppercut wena ukushanga ephantsi eqothukile ngathi buwasha nge-sunlight yazi ngizima ukuba famous cause kumele ubukeke njengomjito onemali ngisho esekasi beside ukuhlonipha your status
and ekhaya muphumile kumele ubuye izandla igcwele oshekasi. Nguhlanya la kamkhiza ngibambeke ngiyahlofa, nginesiphiwo sokugashula olayini intwana ngiyadonsa. Idlozi lami liyangikhavela senizothi ngiyachoma kwabadownloadayo nabasherayo mfana ngiyabonga. I'm out.